Reka twongere tubane namwe rero tubifurize umugoroba mwiza mwebwe mutega amatwi ndetse mukanakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka tubane namwe rero mu ngingo nyinshi z'amakuru agiye atandukanye by'umwihariko biba bikomeje kugenda bituruka mu burasirazuba bwa Kongo. Inshuti bavandimwe mudukundire mutera gatebe nyamureka dusangire aya makuru y'ibikomeje kugenda bigerwaho hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Turagaruka Uvira turebe uburyo ibintu bihagaze, tugaruke Kamanyora muri teritwari ya Warungu tubabwire uburyo ibintu bihagaze kugeza aya masaha. Ariko nanone mudukundire tuze kurebera hamwe imirwano ikomeje kugenda ibindi yindi hariya muri Rubero, aho abarwanyi ba M23 rwose bari bamaze iminsi bafite agace ka Mambasa ndetse n'agace ka Alimbongo. Mu by'ukuri M23 yongeye kwisubiza akandi gace mu buryo budasanzwe. Turi buze kugenda tubabwira yuko M23 bakakanya imirwano ikomeje gukora muri Rubero, biravuga yuko ari birometero bitagera kuri 40 kugira ngo bagere mu mujyi wa Butembo. Ese nyamuneka M23 yabatangije urugamba rushaka gufata umujyi wa Butembo? Ibyo byose mugumane natwe nyamuneka muragenda mubimenya, ariko munatwereke ko muri kumwe mwifashishije umwanya wahariwe ibitekerezo kugira ngo dukomeze dusharinge cyangwa se tuganire izi nkuru by'umwihariko turebera hamwe ibiba bigezweho mu burasirazuba bwa Kongo. Nshuti bavandimwe, turakomeza nanone turebe uburyo igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugenda gihamagaza abasanzwe ari abasirikare by'umwihariko baherereye muri Uvira, babwirwa yuko bagomba gukora ibishoboka byose bakaba bagenda bafatanya n'ingabo za leta ziri active. Ariko ibi byose biri gupangwa mu gihe ingabo za leta n'abazarendo bakomeje kugenda baryana mu buryo budasanzwe, cyane cyane yuko hano muri Uvira hakomeje kumvikana imirwano igenda ihuza abazarendo ndetse n'ingabo za leta. Ariko nanone twigarukire mu Burundi rero turebe bene data b'abarundi uburyo ibintu bikomeje kugenda bibabana ibindi ndetse benshi mu basesenguzi baravuga yuko iri ngiri rishobora kuba ari itangiriro ryo guhirima ku butegetsi bw'uyu mukuru w'u Burundi mu gihe yashyigikiye igisirikare cya leta ya Kongo ndetse agatera n'ingabo mu bitugu leta ya Kongo. Ariko uyu munsi bakaba bose bakomeje kugenda batsindwa. Turebere hamwe nanone ahazaza hii FDLR ku butaka bwa Kongo, turagerageza twanalize iyo ngingo nyuma yuko ingabo z'u Burundi twakomeje kugenda tubona mu mashusho menshi agiye atandukanye zambuka umupaka by'umwihariko zisubira mu gihugu cy'u Burundi nyuma yo gutsindwa bikomeye, bacyura igisebo gikomeye nyuma yuko batakaje abasirikare benshi ariko bakaba batashye nta nsinzi bajyanye. Ibi rero bikaba byatumye mu by'ukuri mwibanga rikomeye abasirikare b'abarundi bari kwikura muri iyi mirwano ya Kongo. Bivuze yuko rero mu minsi iri imbere muri bwumve urugamba rufitwe n'abantu batatu cyangwa se n'imitwe itatu. Ubwo turareba igisirikare cya leta ya Kongo, turebe abazarendo ndetse turebe FDLR. Abangaba nibo bari buze gusigara mu by'ukuri bari muri iyi mirwano nyuma yuko ingabo z'u Burundi ari nazo zari zifatiye runini uru rugamba, ziriwe zamaze kugenda zikura muri iyi mirwano. Nkuko twakomeje kugenda tubona abari mu rubuga rwa groupe bo bagiye babibona uburyo izi ngabo za Kongo z'u Burundi mu by'ukuri zikomeje kwambuka umupaka wa Kamanyora zihunga zisubira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kugira ngo bajya kureba uburyo bahangana na politike itifashe neza ku butaka bwabo kubw'ubwoba bukomeye buri kugenda bugaragara hariya i Bujumbura ndetse no mu bindi bice birimo Gitega. Hari ubwoba yuko imitwe itatu yamaze kugenda yihuza ishobora kugaba ibitero ku Burundi, hagakubitiraho n'ubundi iyi Red Tabara nayo yamaze kugenda iba ihwa ry'umushubi mu kirenge cy'igihugu cy'u Burundi. Ibi nabyo rero turi buze kugenda nyamuneka tubabwira uburyo ibintu bihagaze. Ariko nyamuneka ibi rero bikagaragaza mu by'ukuri yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugenda kinanirwa uru rugamba rwa Kongo. Turi buze kurebera hamwe nyamuneka ahazaza h'iki gisirikare cy'u Burundi. Ese aka kanya twibaza ikibazo kigira kiti Perezida Tshisekedi washyigikiwe n'igihugu cy'u Burundi AAZ, Uburundi bukamuha ibyari bishoboka byose, uyu munsi Burundi bikaba nka bya bindi niwirukankana umugabo uzasige ingufu mu by'ukuri zizakugarura inyuma mu gihe umugabo azaba yatoye agatege ko kukwisubira. Aka kanya ukibaza igihugu cy'u Burundi Tshisekedi arakimarira iki? Tshisekedi aramarira iki igihugu cy'u Burundi kandi cyaramuhaye byose cyari gifite? Perezida Evariste Ndayishimiye wakomeje kugenda mu by'ukuri ashinzwa kugendera mu kigare, akajya gutanga umusada, akajya gusa naho ahangana na M23. Abarwanda fone abakongomani bavuga ikinyarwanda hariya ku butaka bwa Kongo, akaba ari umwe mu bantu mu by'ukuri bazi iyi kesi yabo, ariko akayirengagiza mu by'ukuri akajya gufatanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa kwica aba baturage. Ariko M23 ese irafata umupaka wa Uvira nawe imufungira amazi n'umuriro? Ese
urumva amahitamo y'ubuyobozi atagiye gutuma abaturage baba victime y'intambara. Ibyo byose turi buze kugenda nyamuneka tugerageza kugenda tubigarukaho, turebera hamwe izo ngingo zikomeye. Ariko nanone tukiri ahangaha mudukundire tuze kugaruka nanone turebe iherezo ry'umugabo Pacifique Masunzu utari kuvugwa mu itangazamakuru, ndetse mu makuru nakomeje kugenda abantu benshi mbona bavuga nuko bivugwa yuko uyu mugabo Pacifique Masunzu ashobora kuba yarakomerekejwe n'ibitero by'umwihariko by'abarwanyi ba M23, ariko nta gihamya tuyafitiye. Turakomeza tugende mu by'ukuri tuyasesengura uko hari ibitangazamakuru bimwe na bimwe twagiye tubona byagerageje kugaruka kuri iyi ngingo. Ubwo natwe nitumara kubona amakuru yimbitse kuri iyi ngingo turi buze kugaruka mu by'ukuri tubabwira iherezo ry'uyu mugabo ndetse n'icyo ari gutegura nyuma y'uko umugambi we mubisha yari afitiye abarwandafone ndetse n'abanyamurenge bene wabo mu by'ukuri bigaragaza yuko wamaze kugenda umupfubana. Sibyo kandi biravugwa yuko n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri rusange yabutengushye, kuko inshingano yahawe na Perezida Tshisekedi uyu munsi bigaragara yuko byamaze kugenda bimwangana. Niba koko yarahawe inshingano zo kuyobora akarere ka gatatu k'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse agahabwa inshingano zo kuyobora Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Maniema ndetse n'iyi ntara ya Chopo, aha hose niwe uhafite ubugenzuzi ingabo zihari. Turibaza tuti uyu mugabo ibyo biraza kugenda bite niba nta cyizere agifitiwe Kinshasa, ndetse n'abarwanyi ba M23 bakaba bamuhigisha uruhindu ahazaza h'uyu mugabo nyamuneka biraza kugenda bite? Aho ntiyaba asa naho agiye gusa naho aseba mu gihe yari yamaze kugaragaza yuko ari we turufu ikomeye igisirikare cya leta ya Kongo kigomba kwifashisha kugira ngo kirebe ko cyatsinda abarwanyi ba M23. Nanone reka turebe nanone indi ngingo turi buza gukomozaho, kuko ni ingingo nyinshi zigiye zitandukanye tuba tugira ngo tugende tubadondosha tubabwire mu by'ukuri amakuru aba ariho, ndetse n'ingingo ziba zishoboka mu gihe gito tuba dufite, tuba tugomba kugenda dusesengura imwe kuri imwe kugira ngo turebe mu by'ukuri uburyo bihagaze. Twirebere nanone izi ngabo za SADC zikiri hariya mu mujyi wa Goma. Nahoze mbona amashusho azigaragaza muri ka Katindo bambaye civile, mu by'ukuri bambuwe intwaro. Iyo bari hariya mu mujyi mu by'ukuri ntago bemerewe gusohoka mu kigo, bibera mu kigo bagahabwa ibyo bakeneye. Gusa bivugwa yuko hari ibiganiro bikomeye biri guhuza abayobozi bakuru ba M23 n'igihugu cya Afurika y'Epfo kugira ngo barebe mu by'ukuri uburyo izi ngabo zava ku butaka bwa Kongo, ariko hatabayeho ko zaca ku butaka bw'u Rwanda, bikanabaho hatabayeho mu by'ukuri yuko itangazamakuru mpuzamahanga ryaza gukamera cyangwa ngo filime iyi video y'aba bacanshuro mu by'ukuri bari hariya, cyangwa se aba basirikare ba SADC by'umwihariko ba South Africa bari haro ku butaka bwa Kongo, kugira ngo mu by'ukuri M23 ibafashe. Nubwo bwose yakoze ibara ikabicira abasirikare 14, ariko n'abasigaye mu by'ukuri ntibabateze isi, ntibabateze rubanda, bagerageze babasitire, ntibagaragaze mu by'ukuri yuko ari ingabo. Kumva igihugu nka Afurika y'Epfo cyaragiye mu butumwa bw'amahoro nk'uko bo babyita, ukabona ingabo zabo mu by'ukuri ziri gutaha zamaze kugenda zamburwa intwaro, zambaye civilian. Mu by'ukuri urabona yuko ari ikintu cyaba gisebeje Afurika y'Epfo. Rero impamvu M23 nayo igomba kugerageza uburyo yitwara muri iki kibazo nukugira ngo mu by'ukuri imaintaining iyi Afurika y'Epfo. Mu by'ukuri buriya nibyo Afurika y'Epfo yaje guhangana n'abarwanyi ba M23 ku butaka bwa Kongo, ariko nanone wareba ugasanga niba igihugu cya Afurika y'Epfo cyari kimaze iminsi gipanga yuko kigiye kohereza ingabo, ariko M23 ikabisa naho yafashe umujyi wa Bukavu, iyi Afurika y'Epfo idahari, ndetse n'abandi muri coalition basa naho bamaze gusa naho badahari. Afurika y'Epfo bigaragaza yuko yabaye nkaho yorohamo muri iki kibazo cya Kongo, bigaragaza yuko yabaye nkaho yorohera M23, ndetse ukurikije imvugo z'abanyepolitike hari ku butaka bwa Afurika y'Epfo bari bamaze iminsi batangaza, urabona yuko mu by'ukuri Afurika y'Epfo yabaye nkaho yisubiraho. Ibi rero bishobora gutuma M23 nayo yoroshya, cyangwa se ishyiramo icyo twakita inyoroshyo, ikaba yabashyikiriza izi ngabo zabo. Nubwo bwose bigoye kuba bakoresha ikibuga cy'indege cya Goma, kuko kugeza n'uyu munsi M23 ntabwo irashyiraho stati y'uburyo iki kibuga cy'indege cya Goma. Nubwo bwose mu nama yari yateranyije hamwe abakuru b'ibihugu ku itariki 8 ngira ngo z'uku kwezi hariya mu gihugu cya Tanzania, i Dar es Salaam, hari habayeho yuko hagomba gushyirwaho mu by'ukuri uburyo M23 igomba gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma, ndetse bakanafungura umuhanda by'umwihariko ukonekta Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko imijyi birikomeye. Ubwo ni umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Nubwo bwose M23 muri communique iherutse gutanga binyuze ku rukuta rwa X rw'uyu mugabo Lawrence Kanyuka, we yagaragaje yuko M23 impamvu itari gukora ibyo byose mu by'ukuri hari damage yabaye, cyangwa se hari ukononekara kwa bimwe mu bikoresho by'ikibuga cy'indege ndetse n'ikoranabuhanga rimwe na rimwe ryifashishwa mu kibuga cy'indege. M23 rero ikaba iri gushaka uburyo ikora icyo bita reparation
y'iki kibuga cy'indege, nyuma y'uko ikibuga cy'indege mu by'ukuri kizaba cyasubije cyangwa se cyongeye kugira maintenance nzima, M23 mu by'ukuri zakora ibishoboka byose ibe yagenda ikibamurikira. Rero tukaza kureba kuri izi ngabo za Afurika y'Epfo mu by'ukuri ziri hano, ubwo turi buze kugenda tuzikomozaho, ariko bidatinze reka twiyatakira ingingo ya mbere, tubanza turebe izi ngabo z'u Burundi. Mu makuru turi kwakira, ingabo z'u Burundi ni ishusho tubonye ku rukuta rw'umwe mu bagabo bagerageza gutanga amakuru yizewe ku rukuta rwa X. Mu by'ukuri ni ishusho igaragaza ingabo z'u Burundi ziri guhunga ziva ku mupaka wa Uvira zikomeza mu gihugu cy'u Burundi imbere. Bishobora kuba ari komandema bahawe na leta y'u Burundi, kuko harimo abari kumacinga bagenda n'amaguru, hakaba n'abategereje n'abari mu modoka mu by'ukuri ubona yuko ari amatata ya gisirikare bategereje kuba yahaguruka ngo abakomezanyije mu gihugu cy'u Burundi imbere. Bivuze yuko rero mu ibanga rikomeye igihugu cy'u Burundi hashobora kuba hatarimo kumvikana hagati y'iki gihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, bo ubwabo bashobora kuba basubiranyemo, cyane cyane yuko igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda batererana abarwanyi ba M23, abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi. Uburundi rero bukabona yuko buramutse bwishinze imikorere ya FARDC mu by'ukuri abasirikare b'abarundi hano ku butaka bwa Kongo bahashirira. Igihugu cy'u Burundi rero kikavuga kiti nta yandi mahitamo dufite, niba mu by'ukuri dufashe utifashije ese twakomeza ibi ngibi. Ikindi twarwaniraga muri Kivu y'Amajyaruguru mu birometero bigera hafi mu 100 tutazi yuko imirwano izagenda idusatira cyangwa se ndisatire imbibi z'igihugu cyacu, ariko uyu munsi turageramiwe ni bya bindi ngo uwahigaga none hagiye guhigwa. Niba Burundi bwazengurukaga ibice byose bya Kongo bahiga abarwanyi ba M23 bakabarasaho, ubizi saha M23 ifite priorities, ifite uburyo bushoboka. Cya mbere bamaze kugenda begera imbibi z'igihugu cy'u Burundi, bashobora kuvuga bati twe turi gutangirira hano ingabo zose z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo, abariyo bagumi wabo abari ku butaka bwa Kongo nitwe tuzatanga uburenganzira bw'uko bazasohoka muri Kongo bajya mu Burundi, cyangwa se tubareke bamongane mu mashyamba ya Kongo. Ayo mahitamo yose M23 ifite kuba yabakoresha. Aho ngaho ni kuri côté militaire cyangwa se amahitamo ashobora gukorwa mu buryo bwa gisirikare. Reka turebe nanone mu buryo bw'umubano w'ibihugu byombi, turebe ubuhahirane bw'abaturage, ingenda abaturage uburyo bakora ubucuruzi bwabo. Iyi Kivu y'Amajyepfo bigaragara yuko iki gice cya Uvira gihana imbibi n'igice cy'u Burundi, ngira ngo ni mu ntara yihe, ni Cibitoke. Sinzi abaduteza amatwi muri buze kugenda mutubwira intara y'u Burundi ihana imbibi n'igihugu cya Kongo. Bivuga yuko aba baturage ba hano mu by'ukuri izi mouvement de peuple, uburyo aba baturage bakora movement mu buryo bw'ubucuruzi no guhahirana, ukabona yuko M23 iramutse igize amahitamo yuko mu by'ukuri nayo igiye gusa naho ifungira amazi n'umuriro igihugu cy'u Burundi, niho bakora ayo mahitamo yo gufunga umupaka w'u Burundi na Kongo. Ukabona yuko mu by'ukuri bitaba ikibazo ku gihugu cy'u Burundi gusa, byaba n'ikibazo ku baturage bacyo. Bigaragara yuko bari basanzwe barya benshi bakoze akazi k'ubushabitsi hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Ibyo bikahita biba ikibazo ku gihugu cy'u Burundi mu buhe buryo? Murabizi neza yuko igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ni ibihugu bisa naho bireba na yingwe. Bivuze yuko umwaka ugiye gushira igihugu cy'u Burundi umupaka wacyo n'igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri iyi mipaka yose ifunze. Uku kuba rero iyi mipaka yose ifunze, ibi ngibi bigaragaza yuko nta produit ishobora kwambuka ivuye mu gihugu cy'u Rwanda ngije mu gihugu cy'u Burundi. Yaba icyo gitoro abarundi babura bashobora kwirefera ku Rwanda bakaba ariho bagikura mu gihe imipaka yaba ifunguye, icyo kibazo kikaba cyakemuka. Ariko nanone biravugwa yuko muri iyi minsi igihugu cy'u Burundi cyifashishaga igitoro gishobora kuba cyabaga giturutse mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu byo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, kigaca mu gihugu cya Kongo bigahinguka mu gihugu cy'u Burundi. Bivuze ngo u Burundi bwifashishaga Kongo, by'umwihariko uyu mujyi wa Bukavu nk'inzira cyangwa se nk'icyambu mu by'ukuri kibafasha kukwachivinga cyangwa kugaininga products zimwe na zimwe ziturutse mu bindi bihugu bisa naho bidacana umubano n'igihugu cy'u Burundi. Aha ngaha rero bikagaragaza yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri mu mazi abira mu buryo budasanzwe, kuko icyo mugomba kumenya, niba M23 yegereye uyu mupaka, bafite ubushobozi bwo kuvuga bati we are cutting off, dukatinze uyu muhanda nako uyu mupaka turawufunze. Ayo ni amahitamo aba barwanyi bafite mu gihe baba babishaka. Ikindi bashobora kuvuga bati nibyo, reka twebwe dufungire amazi n'umuriro izi ngabo zose z'u Burundi zinjiriraga hano, tayari abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa Kongo bomongane mu mashyamba, kuko niba zifashisha uruhande rw'u Rwanda binjira mu Burundi, u Rwanda narwo ntirwabyemera, kuko babanza gufatwa nk'abasirikare cyangwa bakabanza bagafatwa n'inzego z'u Rwanda. Urumva nabyo cyaba ari igisebo gikomeye. Ikindi
ntabwo bazongera kwifashisha uriya mupaka mu by'ukuri kugira ngo barebe yuko bagarura ingabo ku butaka bwa Kongo. Ibi rero bikaba bitujyana kuri ya ngingo ya kabiri twari twabaye nk'abakomozaho, turebe ngo uku kusa naho ari ugutsindwa kw'ingabo z'u Burundi muri uru rugamba ni umutego mutindi, ni ikibazo gikomeye kuri FDLR. FDLR yashyizwe ku ibere na leta ya Kinshasa, u Burundi bukaba pare. Ahangaha rero urabona yuko FDLR akayo kashobotse, ni hahandi bavuga ngo iyo amagara aterewe hejuru buri umwe asamaye. Ubizi saha FDLR irarwana n'intambara yo kubaho. Mu gihe bitandukanye M23 yabaye aho ngaho irwana n'intambara yo kubaho no kubeshaho abaturage irengera, ariko bakakanya FDLR nayo irarwana intambara yo kubaho. Icyambere barakora disarmament, barazamura intwaro bishyikirize inzego z'ubutegetsi z'umutekano z'u Rwanda ku mipaka y'igihugu cy'u Rwanda na Kongo, kuko u Rwanda ruvuga yuko mu by'ukuri rutewe impungenge n'ibyo bikorwa bya FDLR kuko iri hara ku butaka bwa Kongo. Bitabaye ibyo M23 irabica umwe kuri umwe, kuko amakuru twakira nuko M23 ifite urutonde rw'aba FDLR bose ndetse na NO bagiye baherereyemo. Niyo mpamvu M23 iri gukoresha intelligence, mukajya kumva ngo yageze ahantu irabanza mbere yuko irasa cyangwa se mbere yuko ikora izindi operation militaire, ikabanza mu by'ukuri ikaneka ikamenya ngo aha hantu hari FDLR zimeze ziti, hari abarundi bameze bate, hari FARDC zimeze ziti, hari umuzarendo umeze gutya. Niyo mpamvu M23 burya irashe umusirikare ara ku butaka bwa Kongo iramenya ngo uyu ni umurundi, uyu ni FDLR, uyu ni FARDC. Ibi byose ukabona yuko mu by'ukuri niba koko igihugu cy'u Burundi kirimo kirikura muri iyi ntambara mu cyayenge, kuba igihugu cya Kongo gisa naho kitari kubafasha muri byose kandi cyarabijeje yuko bagomba gufatanya umwanzi, bavuga bati niba umwanzi wacu ari M23 akaba igihugu cy'u Rwanda, ubwo bivuze ngo tuzamufatanyiriza hamwe tumukorere ibyo dushaka. Ariko izi saha bigaragara yuko ipiyo yamaze kwiyubika cyangwa se intambara yahindukiye ku rundi ruhande. Ahangaha rero FDLR mu gihe ngiye muri prediction zanjye, nawe wenda n'abaduteza amatwi muri buze kugenda mutubwire, nge FDLR nyihaye igihe kitangana n'ukwezi ikirimo irahanyanyaza muri iyi ntambara, ariko nyuma y'ukwezi tuzajya kubona mu by'ukuri abarwanyi ba FDLR mu by'ukuri bagenda bishyikiriza inzego z'umutekano z'u Rwanda, cyangwa se bavuge ati M23 mudufate, aho kugira ngo mutwice mudufate mu by'ukuri mutujyane mu Rwanda. Abakoze ibyaha baburanishwe, kuko uyu munsi ntago FDLR yaburanishwa mu byaha yakorewe ku butaka bwa Kongo, cyane ko ari igihugu cy'amahanga, kereka Kongo itanze ikirego ikavuga ati u Rwanda, ariko nabwo byasaba babe bafitanye amasezerano mu bijyanye n'ubutabera, nibwo igihugu cya Kongo cyavuga kiti ibyaha FDLR yakoreye ku butaka bw'igihugu cya Kongo turifuza yuko u Rwanda mu by'ukuri rwatanga ubutabera kuri izo nzirakarengane zagiye zisa naho zicwa na FDLR. Ariko nanone wareba ugasanga Kongo ntago yiteguye kuba icyambere, Kongo iracyafata FDLR nk'umwana wayo w'imfura. Ahangaho no doubt for rwose uko niko kuri guhari. Ahangaha rero bikagaragaza yuko iyi FDLR ifite amahitamo ashoboka, barakora disarmament bishyikirize inzego z'ubuyobozi z'ubutegetsi za gisirikare z'u Rwanda. Bitabaye ibyo ngibyo baricirwa kurwara nk'inda, umunsi ku munsi muzajya mwumva ngo M23 ishe FDLR zingana, kuko icyambere nta ngufu bafite. M23 yabacanyeho umuriro, bageraho basa naho bacitse intege, urugamba rusa naho rubananiye. U Burundi zisaha bagiye kurwana n'intambara yo kurinda imbibi zabo, nubwo bose barwanaga ku butaka bwa Kongo bararinda imbibi zabo, bavuga bati iyi mitwe itwaje intwaro iyi M23 bashaka kudutera bakaza mu Burundi. Urumva yuko ubirezi saha ni bya bindi bavuga ngo umwambi ushuka umuheto ushuka umwambi, mu by'ukuri bitari bujyane. U Burundi bwashutse FDLR, Kongo ishuka FDLR, ariko abasirikare ba Kongo bari ku rugamba uyu munsi bafite amahitamo yuko unaniwe n'urugamba yishyikiriza M23 ikamwakira. Abazarendo nuko bimeze, unaniwe n'urugamba aragenda akavuga ati ndananiwe. Mwarabibonye hariya mu mujyi wa Bukavu, turananiwe, mugende mutubatize, mu by'ukuri mutubatize mu mazi y'ubugingo. Bakagenda bakabatizwa bakavamo abasirikare bazima. Ariko FDLR se izishyikiriza nde? Ikizakora M23 zabacanaho umuriro bahungire batahi wabo mu Rwanda, kuko n'igihugu cy'u Burundi nacyo nticyabakira kuko zanzigo ntizaba zishize, n'ubundi Burundi bwa bugikomeza kugenda abwikururira abanzi. Ahangaha rero FDLR amahitamo ifite nuko igomba guhungira ku butaka bw'u Rwanda, bakaza mu Rwanda ku butaka bwabo bw'amavuko, nibwo bwose bamwe ari abanyabyaha, ariko u Rwanda rugaragaza yuko mu by'ukuri ntago rubihakana nk'abaturage b'u Rwanda. Uko bazaza kose igisirikare cy'u Rwanda na leta y'u Rwanda mu by'ukuri biteguye kugenda babakira, mu gihe bazaza bazanye amahoro kandi baje gufatanyiriza hamwe n'abaturage b'u Rwanda mu kubaka igihugu
ku musingi igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri cyahereho wo kubakaho igihugu ari umusingi wa ndi umunyarwanda. Ahangaha rero mu by'ukuri ngira ngo tuba tugerageje gukora analyse kugira ngo turebe mu by'ukuri ahazaza hiyi FDLR, tuze kureba iki gihugu cy'u Burundi gisa naho nacyo kiri kurwana intambara gisesa imigeri inyuma y'uko Perezida Neva yakoze ibishoboka byose agaharabika u Rwanda, kereka ko mu by'ukuri mu migambi ye mikuru harimo gutera u Rwanda. Ubu rero izi saha biragaragara yuko umututu w'imbunda ari we ureba, ndetse nta nubwo ikibazo bari u Rwanda, ikibazo ni internal conflict zishobora kuza kubyara cyangwa se kubaho kubera abaturage bari bafite inyungu ku butaka bwa Kongo mu gihe M23 yakatinga inzira, nabyo byaba ikibazo ku gihugu cy'u Burundi, ndetse akanakubitiraho nuko gisa naho ari abaturage bakingiranye mu karwa. Niba M23 ishobora gukora byose ikaba yafunga uyu mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Kongo, kuko ubwo bushobozi barabufite, igihugu cy'u Rwanda nacyo kikaba cyarazitiwe n'igihugu cy'u Burundi, urumva yuko nyamuneka igihugu cy'u Burundi cyaba kimeze nkaho kiri ku karwa, bikaba ari sakirego ku ruhande rwa leta ya Gitega ndetse na Bujumbura muri rusange. Reka dusoreze hano rero ingingo z'amakuru twabateguriye, nyamuneka tubashishikarize